Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka tubasuhuze twizere ko muri amahoro. Turabashimiye mwamaze gukora subscribe kuri uyu muyoboro kuko tubagezaho ibiganiro byiza bitandukanye mu bisata bigiye bitandukanye. Nawe utarabikora wabikora kugira ngo ibiganiro byiza tutambutse hano bijye bikugeraho kandi ku gihe. Nge nitwa Ruben Masengesho. Muri iki gitondo mbazaniye amakuru agezweho muri aya masaha. Ndaza kubwira ko batatu bakurikiranyweho ubujura bw'inka 7 aho ni mu ntara y'Amajyepfo. Kandi azakubwira ko Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana we yazamutse ikirunga cya Karisimbi akoresheje amasaha 10 n'agahigo yeseje. Ndaza kujya hanze y'u Rwanda mbabwire ko Kiliziya Gatolika muri Kinshasa yashinje abarwanashyaka ba UDPS gutera ubwoba abayobozi bayo. Ndaza kubwira ko kandi Trump yakinnye ku mubyimba Staruma w'Ubwongereza uri mu mazi abira. Muri Iran ho umuhanzi yahanishijwe gukubitwa ibiboko 74 azira gutatira umuco. Izo nizo ngingo tugiye kubakira amakuru yacu, reka tuze tuyarambura. Reka tuhere mu ntara y'Amajyepfo tubwire ko batatu bakurikiranyweho ubujura bw'inka 7 batawe muri yombi. Abagabo batatu bakekwaho kwiba inka 7 mu karere ka Nyanza bakazambukana mu karere ka Ruhango kuzigurisha mu isoko ry'amatungo batawe muri yombi. N'amakuru yatangajwe yanemezwa n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi, babwiye itangazamakuru ko abo bagabo batawe muri yombi kwa 20 Kamena 2026 baguwe gitumo ubwo bageragezaga kugurisha izo nka bibye. Yagize ati yego nibyo kwa 20 Kamena polisi ku bufatanye n'izindi nzego hari abagabo batatu yataye muri yombi bakekwaho kwiba inka 7 z'abaturage bajya kuzigurisha mu karere ka Ruhango. Yemeje ko abari bibwe izo nka mu karere ka Nyanza bazisubijwe mu gihe abagize uruhare muri ubwo bujura bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Busasamana. Polisi yakomeje isaba abaturage gutangira amakuru ku gihe no kwibutsa abagira uruhare mu bikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage n'abishora mu bujura kubigendera kure kuko inzego z'umutekano zitazigera zibihanganira na gato. Reka tukomereze kuri nkuru ivuga yuko Minisitiri Dr Sabin Nsanzimana yazamutse ikirunga cya Karisimbi akoresheje amasaha 10 n'agahigo yaciye. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yazamutse ikirunga cya Karisimbi kuva aho gitangiriye ageza ku gasongero mu ntera ya metero zirenga 4500. Minisitiri Dr Sabin Nsanzimana yasangije abamukurikira aka gahigo yagezeho mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, aho yagize ati imibereho y'ubuzima buzira umuze n'impano nziza kurusha izindi twakiha. Mbere y'isabukuru yanjye nihaye impano yo kuzamuka umusozi wa Karisimbi, umusozi muremure mu Rwanda nazamutse amasaha 10 ntahagarara. Minisitiri Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko hari aho yageze akananirwa cyane agashaka kubivamo, ariko akomeza kwihagararaho kugira ngo ahigure uyu muhigo. Ubu buryo bwa siporo Minisitiri Dr Sabin Nsanzimana yakoze ufasha umubiri kugubwa neza, utuma umubiri wongera ingufu, gufasha ubwonko gukora neza, kurwanya stress ndetse n'ibindi. Ikirunga cya Karisimbi kiri ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo muri parike y'Ibirunga. Nicyo kinini mu buhagarike mu birunga bibarizwa muri kariya gace, ni ukuvuga Karisimbi, Bisoke, Sabyinyo, Gahinga na Muhabura byo mu Rwanda ndetse na Mikeno, Nyiragongo ndetse na Nyemuragira byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka dukomereze hanze y'u Rwanda duhere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo tubabwire ko Kiliziya Gatolika Kinshasa yashinje abarwanashyaka ba UDPS gutera ubwoba abayobozi bayo. Iri ni ishyaka ribarizwamo perezida uri ku butegetsi Felix Antoine Tshisekedi.
Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko itsinda ry'abarwanashyaka biyita Force de Progresse rifitanye isano n'ishyaka riri ku butegetsi rya UDPS ryigaragambije nta burenganzira imbere ya Arikidiyoseze ya Kinshasa ndetse rihakorera ibikorwa ritabyemerewe. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya Arikidiyoseze ya Kinshasa kuri uyu wa gatandatu tariki 20 Kamena 2026 havugwa ko abo barwanashyaka bahageze mu masaha ya saa sita z'amanywa bagatangira ibikorwa bitandukanye ndetse bagashyira ku mugaragaro ibimenyetso n'amabendera by'ishyaka UDPS. Kiliziya ivuga ko abayobozi bayo bagerageje kubasaba kuva muri uwo mwanya kuko batari babifitiye uburenganzira, ariko ngo bamwe muri bo basubije batukana kandi batera ubwoba abayobozi ba Kiliziya. Iki kibazo kibaye mu gihe umwuka wa politike muri iki gihugu ukomeje kuba mubi hagati y'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'abatavuga rumwe nabwo, ndetse hakomeje kugaragara impaka ku ruhare rw'amadini n'imiryango itegamiye kuri leta mu buzima bwa politike bw'iki gihugu. Reka dukomereze kuri ivuga yuko Trump yakinnye ku mubyimba Starmer w'Ubwongereza uri mu mazi abira. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakinnye ku mubyimba Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer, agaragaza ko yatsinzwe bikomeye cyane ku mishinga igamije guteza imbere Abongereza. Trump yatangaje ko Keir Starmer azegura ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza nyuma yo kunanirwa guhangana no gukemura ibibazo by'abimukira n'ibijyanye n'ingufu muri iki gihugu. Ibi yabigarutseho mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga kwa 21 Kamena 2026. Ibi yabitangaje nyuma y'uko hari amakuru yagiye hanze agaragaza ko Keir Starmer ashobora kwegura muri iki cyumweru nyuma y'uko abamushyigikiye mu ishyaka rye bakomeje kuba mbarwa. Amakuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru The Telegram avuga ko Starmer ashobora kwegura ku wa mbere tariki 22 Kamena 2026. Amajwi ahamagarira Starmer kwegura akomeje kwiyongera nyuma y'uko ishyaka ry'abakozi ayoboye ritsinzwe amatora y'abagize inzego z'ibanze yabaye muri Gicurasi 2026, aho iri shyaka ryabuze imyanya igera ku 1500. Nyuma y'uko ibyo bimenyekanye, Trump yahise anyarukira ku mbuga nkoranyambaga ashimangira aya makuru ndetse avuga ko impamvu Starmer agiye kwegura ari ukubera ko inshingano zikomeye zamunaniye kuzikora ndetse no gukemura ibibazo iki gihugu gifite. Mu bibazo bigiye gutuma Starmer yegura, Trump yavuze ko harimo ibikomoka kuri peteroli mu nyanja ya North Sea. Reka dukomereze muri Irani tubabwire ko umuhanzi yahanishijwe gukubitwa ibiboko 74 azira gutatira umuco. Umuhanzi Prasto Ahmadi wo muri Iran n'abandi 7 bakoranye mu gitaramo cyatambutse kuri YouTube bahanishijwe gukubitwa ibiboko 74 kuri buri wese nyuma yo gushinjwa gutangaza bihabanye n'umuco n'amategeko ngengamyitwarire y'icyo gihugu. Nkuko byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye, uru rubanza rwaciwe n'urukiko rwo mu ntara ya Qom rushingiye ku gitaramo Ahmad yakoze mu mpera za 2024 kigashyirwa kuri YouTube, aho yari yagaragaye aririmba atambaye hijabu, umwambaro wambarwa n'abagore muri Iran. Uyu muhanzi yari kumwe n'abandi barimo ucuranga piano, undi koresha gitari n'abandi bose bambaye imyambaro yirabura. Uyu muhanzi yari yambaye mu buryo bunyuranyije n'umuco wa Iran ndetse yasize ibirungo mu maso ndetse no ku minwa. Yakoze ibi mu gihe abanya-Irani n'igitsina gore batemerewe kwitwara uko ndetse baba basabwa kwambara bikwije. Nyuma yacyo Tamineh Monzavi ufata amashusho uyu muhanzi yagize ati twahawe igihano cyo kumara imyaka 2 tudakora ibijyanye n'ubuhanzi ndetse ntitwemerewe gusohoka igihugu n'ibiboko 74 kuri buri wese. Abayobozi ba Iran bavuga ko ibyo yakoze binyuranyije n'amategeko agenga imyitwarire n'iyubahirizwa ry'imyambarire y'abagore muri icyo gihugu n'iy'amadini. Abayobozi ba Iran bavuga ko ibyo yakoze binyuranyije n'amategeko agenga imyitwarire n'iyubahirizwa ry'imyitwarire y'abagore muri icyo gihugu ndetse n'ay'idini.
Iki gitaramo cyakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse gikurikirwa n'abantu benshi, bituma kiba kimwe mu bikorwa by'ubuhanzi byakuruye impaka zikomeye muri Iran no hanze yayo, cyane cyane kubera amategeko akakaye igihugu gifite ku bagore n'abahanzi. Ni naha dusoreje amakuru yaragezweho muri aya masaha, tubashimira ko mukomeje kubana natwe. Nge nitwa Ruben Masengesho, mugire umunsi mwiza.